Jotono kulungkani channel o gai tomono nor an channel no subscribe playa kulungka ka subscribe play ready ang ketal job advertisement tai online information related video sanamo nga fadi tini kashe ketal job advertisement alenai omong kha broadcast engineering consultant Indian Limited ni bukati rizakha advertisement rizakha na di 5 tariko rizakha advertisement gangkai omo na di Emini Ratna company gangkai boni corporate office tongo na di gangkai boni website bangdi ruana ni description norok borong ni description thangai omo ko apply di visit line ID gangkai o jagao na di omo purely contract basic singnai sajaka o jagao gangka na di name of the post tongo te essential qualification ta mona ketai oro tongo consideration fee per month omo rizangnai saka gangka o jagao na di oro kaisa tongo office assistant tongo jagao ke graduate te khlaijak tongo boro apply khlaimanai na di selection criteria ke tamo selection criteria ke written test ngai omo current affairs gangka type na di computer knowledge omo nangnai saka gangkai oro norok nai na di the eligible candidates should have omo typing test rok bongnai final selection gangkai basic personnel omo khayeng nai ko jagao sajaka tai kasa data entry operator ni bagai gangkai class 12 thai ke graduation khlaijak gangkai apply khlaimanai gangkai o jagao selection criteria gangkai nai di oro sajaka all eligible candidate nai di should qualify typing test ngai nai di 35 word per minute in English or 30 word per minute Hindi omo tu kaini face nai kasha angka English kasha Hindi angka nai di as per the minimum omo rizang saka angka nai di selection will be made omo prescribe omo requirement don omo sajaka angka oro ni bagai nai di no tie di omo paid result lak attendance norok test interview joining ni bagai nong kono result lak saka angka omo application angka online te application mark lainai borongni ko website tongo website thangi norok nai di omo selection process norok nai di tamung nangani description no bori nai norok o jagao kota important point tamse koroi last date angka 25 tarik tongo angka je candidate qualification tongnai boro apply khlai nai di omo broadcast engineering consultant Indian Limited ni bukhakoi gangkai o jagao nai di phone inquiries ni bagai norok o jagao borongni oro mail khaimano norok inquiries ni bagai gangkai o jagao mo khai sajaka nai di bahagi apply khlainai norok tomong apply khlainai mukhung tongkang gangkai norok apply khaitani problem rok ongui tongkang ano comment khlai di ang norok no jesuk mansa help khlainai gangka mo photo rok nai di o jagao sajaka nai di SC/ST rok ni bagai gangka 450 ka nangkanai gangka extra for every additional post apply omo sandaka gangka fee marnai gangkai omo broadcast engineering consultant Indian Limited ni bukhakoi je qualification tongnai je interested candidate tongnai borok apply khlai di gangkai norok tabuk phanani channel no subscribe khlaiyako gangka subscribe khlai ready ang omo haino ketal job advertisement tai online information related video sanamo gangkai tini bagai amsung nong situng jotono no hambai